babun sawmu tatawwu gal dambugal na yewta en fi korka naafila wa manaha an sawmi e konko haɗa hooregol e mum kon ɗum woni yiɗa hoorede ko hon ɗum kadi aña hoorede ko ɗum dambugal ngal yewtata en fi mum an abi qatadat al ansari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah wonde nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam su'ila ɓe landama an sawmi yawmi arafa fi horugol ñalande arafa ko fi on ɗum nde ñande horante no hoori nde ñande ko hon ɗum mari baraji fa qala nelaɗo maki horugol nde ñande yukaffiru sanatal madiya hoɓɓitay bakkatu hitande feƴƴude bimana horugol nde ñalande wonay saabu yo Allah subhanahu wa ta'ala on yaafamo bakkatu ko feƴƴini e hitande feƴƴunden ko fof wal baqiya e wonde arde nde yukaffiru ɗum hoɓɓitay itta ɗum yaafoto bakkatu ko on tigi waɗi a sanatal madiya hitande feƴƴunde wal baqiya tay heddinde mbimana a hitande arayde nde wa su'ila ɓe landa an sawmi yawmi ashura a horugol ñande sappo jom bente fa qala ɓe maki yukaffiru ɗum ɗon kadi hoɓɓitay itta bakkatu a sanatal madiya hitande feƴƴunde wa su'ila ɓe landa an sawmi yawmi l-ithnain horugol ñalande tenen ko fiyon ɗum nden ñande kadi no duwa hoorede fa qala ɓe jaabi dhalika nden ñalande yawma wulittu fih ko ñalande nde mi jibina e mum noon wa bo esto fih e ñalande nde mi immintinoyte e muɗum wa unzila alayya fih haray kadi ko e nden ñande kadi on ko wahay on fuɗɗa jippinede e hoore a rawahu muslim haray ko ɗum waɗi si horugol tenen no mari baraji molanade ko nden ñande nelaɗo jibina ko nden ñande nelaɗo nela ko nden ñande kadi woni ko wahay on fuɗɗi jippade e maɓɓe ko andingol en ɗeɗo tati ɗeɗo ko jeeyaɗe e sunnaji yiɗaɗe ɗen horugol ñande jeenayi donkin ko ɗum yawmu araf horugol ñande sappo jom bente ko ɗum yawmu ashura e horugol ñalande tenen ɗum haray ɗum ɗo koko mari baraji ɗi tawata goɗɗo anda sifa mum haray ko wakkilagol duumo e majji wan abi ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi wonde nelaɗo no sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man sama ramadana kala horuɗo lewru suuma en ɗum ha o gayni o timmini tumma atba'ahu sitta refti o jokkintino kadi balɗe 6 min shawwal immorde e juldadu oɗo heɓay baraji kana o laatoto ka siyami dahri wa horuɗo jamanu mum fof e riwaya goo ko wiyete dahar ko gurdam on tigui ɗam fof riwaya goo ko wiyete dahar ko hitande wallahu ala wa alam kono hay so tawi woni ko hitande so tawi woni horugol balɗe 6 watta e hoore suumaye tawi woni ɗum ɗon saabi mbinaya heɓu baraji wa horuɗo hitande layle hay so tawi woni ko riwaya ɓurɗo pantude ɗon hay so tawi woni ko riwaya ɓurɗo fanɗude ɗon ƴettuɗen andi haray oɗo on heeɓi ko ɗaɓɓa kon saabu horugol balɗe 6 wakkilo ɗen reno ɗen duumo ɗen e horugol sunnaji ɗen rawahu muslim o andi aljanna on sen faami jakka o metta natude wa nabi sayyid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu hadise 666 ƴettama e oɗo gaala o maki gaala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ma min abdin ala e jiyaɗo wo yasumu mon hoora yawman ñalande fi sabilillah ta ko fi Allah o horiri nafi yo mante nafi yo woole illa ba'ada Allahu sona Allah woɗɗindiray bidhalika al-yawm sabu ngal ñallal Allah woɗɗindiray an waji ga yeese makko ngon annara yiite ngen 70 kharifan distance ka yarete ndunguji 90 bimana duuɓi 90 kala horuɗo ñallal bajjal huɗugue tawi ko fi Allah horiri Allah pottinayi hakkude makko yiite ngen embere ka yarete duuɓi 90 ƴeetelan noon tawɗo kanko kala tenen e alkamisa o hooray kala yawmu ashura a tasu a hooray nisful awwal feccere aranere nden ka sabbordu suuma e ndu darindu ɗo on tigui hooray ayyamul bid ñalɗi daneji ɗin ɗon 13 e 14 e 15 on tigui hooray haray koyde tuma o ɗo natata yiite haray oɗo wonalno naata yiite abadan muttafaqun alayhi wallafzu li muslim wan aishata jettama enene mi aisha radiyallahu ta'ala anha qalata ɓe maki kana laatike rasulullahi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam yasumu hiɓe hoorayno hatta naqula ha men la yiftiru o ala huntade tunnon bimana kamɓe haɗe ɓe hoorayno ɓe jokkidira hoora bimbi ñallal ngal hiira watta kontina korka wiyata kontina korka o yiftiru nelaɗo hino taƴayno kadi bimana hiɓe jokkidirayno ñamugo hatta naqula men la yasumu taw nandi si o ala horde
ko andi ngol en korka sunna o wonasi ko duumagol tum furay kay yawo hino hoori kadi wona noon no warrete ko hoora fawto ñaama fawto haray kon ɗon ko hani wa ma ra'aytu nena Aisha makki kono mi aali rasulullah ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam istakmala himo timmina siyama shadin horugol lewru layli mi aali ɗum ɗon gatto ha hande illa ramadana sona lewru suumaye haray ɓe horoɓe doraji ɓe kamɓe andi ko honto ɓe tippi ala lewru horitendu timmine si wona ko wiyete kon suumaye ko ɗum ɗon tun nelaɗo hoori timmini sa rewri Allah noon on tawata nano nelaɗo rewri aral no haray ƴettetake yo Allah subhanahu wa taala on dande haray nene Aisha ala anduɗo nelaɗo ɓuuri oɗo ɓay ko ɓeygo makko ni donc haray ɓeɗo inni en noon ko ɓe defata sugulle sunna kati ɓe inni wo ha hande ɓe yalnelaɗo no hoora lewru timminandu layle sowona lewru suumaye ɗum ko teddungal hoorayɓe lewru rajibi layle ma lewru go ma lewru go muttafaqun alayhi wa lafzul muslim wa an abi dharri radiyallahu ta'ala anhu qala maki amarana rasulullah nelaɗo Allah yamirimen anna sumande men horata min shahri min ash-shahri immorde kala lewru salasati ayamin balɗe tati salatatu ashara sappo e tati wa arba'a ashara e sappo e nayyi wa khamsa ashara e sappo e joyi ko ɗe wiyete ayyamul bid ñalɗi daneji haranaɗi ɓeya wiyata nin ko jalɗi daneji hande no rawni yaltu hande rawna ko ɓalele mir wata a yaltu wona ɗin ɗon ñalɗi daneji won ko fanda ko ñalaɗe ɗe tawata lelewal ngal hino tulɓiɗi hingal jalbinani aduna on ko ɗon ko fanda ñalɗi daneji rawahu Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahu sellini hadis o Ibn Hibban wa an Abi Hurayrata jettama Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala welem anna rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki la yahillu daganta ko hananali lil mar'ati sonnaji anta sumande horata wa zawjuha shahidun hara ɓeygu makko hara modi makko hino ɗon illa ɓe idinni sona disagol modi makko yana o andi ad ko sunnaji yiɗaɗe hooregol to en tu won ɓe yewtude joni en fuɗɗina tande korka añaka kan no holli hakke ko tata sonnaji on ko yo ɗofto modi makko o teddina modi makko o diiso modi makko koni wo hay korka si o hooray ɗen andi ko dewal jeeyangal e ɓurgal marde valeur e dewe Allah ko rewirte kon kono wostayna suuma e sellanta sonnaji on ka o hoorata si wona o diiso modi makko ɓe yanodira wonde manna yo hooru muttafaqun alayhi wa lafzul Bukhari wa zada Abu Dawud ɓeydi gayri ramadana kono noon ko so tawi woni na suuma e de amma siko suuma e ɗon haray ala ko lande ɗum ɗon ko farilla mo Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi haray watta yili ko ɗum woni musidɓe julɓe wa an Abi Sayyidin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ɓe haɗi an siyami yawmayni horugol balɗe ɗiɗi bi mana yawmil fitri ñalande julde suuma e wa yawmin nahar e ñalande julde donkin yo jama o reeno ko ɗum woni yo jama o reeno e horugol ɗeɗo ko ñalaɗe iidi ko ñalɗi ñamugol yara fija janto inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗeɗo ɗe horatake misal hay so tawi an a timminali suumaye on ɓe hoori ɓe juuli ande ñande ko noga e jeetati marɗa haray a jokka ɓe juulon waɗon feeto ngo so tawi woni juldere nden feƴƴi yoɓa kono goɗɗo horata ñande julde musidɓe julɓe muttafaqun alayhi wa an nabishata al-hadliyi radiyallahu ta'ala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ayyamu tashriqi ñalɗi ñameteɗi yare ɗin ñalɗi ñama yara ɗin ayyamu ɗum ɗon ko ñalɗi ayyamu ukkuli nelaɗo maki ɗum ko ñalɗi ñamugol wa shurbin e yargol wa dhicrillahi azza wa jalla jantago inde Allah tew ɗum ko ɗum wiyeteɗi ayyamil bidi ɗen ñalaɗe tati mana ko ñande sappo e tati e sappo e nayyi e sappo e joyi ko ñamugol yara janto inde Allah fija ko ɗum won nder toon wan Aisha ƴettama nene men Aisha wabun Umar e ɓiɗɗo Umar o radiyallahu ta'ala anhum yalla ele ɓe gaalaɓe wi kamɓe ɗiɗo ma lam yurakhas ɓeɗo ɗiɗo kamɓe ɗiɗo ɓeni lam yurakhas ne winaka de fi ayami tashriqi e ñalaɗi tashriqi ɗin an yasumna nde ɗi hoorete illa liman yajidil hadiya sonara kon heɓuɗo ko wiyete kon tinnare fi horugol ɗum rawal Bukhari kono noon haray ko jicci kon ɗeɗo ñalaɗe tati hiɓe yamira hooregol kala heɓuɗo feere ko yo horɗe ɗum ɗo ko kala lewru sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyi tenen e alkamsa ɗum ɗon kañum kadi ko kala yontere jeenayyi donkin ɗum ɗo kadi ko kala hitande sappo jom bente e jeenayyi jom bente ɗum ɗo kadi ko kala hitande
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يأتي النبي جل صلى الله عليه وسلم قال وي لا تخصوا وتنهرتن دي ليلة الجمعة نيلاند جمعة جمع جمعة بمعنى الكمسة نويت جمعة كنون فاندا جمع جمعة وتنهرتن دون دي بقيام درجل جمع جولا sakka nde ɗo alkamisa no wetude juma ono on juula e sakka alkamisa no wetude juma on safino to juulo hare kon ɗum ɗiya jemmaji hedditiɗi kañum waɗi on hare ala ko ɗi waɗi on min baynal layali hakkude jemmaji ɗin wata on suɓu e alkamisa no wetude juma to imma ɗon jemma juulon ndi won ɗeya daɗɗule haray ɗum ɗon ko ɗum woni waɗetake ndi won ɗeya ñalaɗe afwan illa an yakuna ɓe inni noon si wona laato fi sawmin e nder korka yasumuhu ka wowi horude ɗum ahadukum goɗɗo e moɗo rawahu muslim misal ɓeɗo ñalaɗe ɗiɗi koɓe makanen ɗon wota on duumo e juulugol wata on hertin jemma juma tun juulugol accon ɗe e jemmaji hedditiɗe wona noon kadi wata on hertina ñalande juma nden korka hakkude ɗe ñalaɗe hedditiɗe watan waɗɗum illa ene kono sowona laato fi sawmin korka yasumuhu ahadukum ko goɗɗo mo wowi horude rawa muslim misal sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi hawra ɗon e o nde ɗo ñalande wiyetede juma misal ma yawma arafa hawra e mayre o andi ɗon haray wona juma o hoori haray ko korka ka wowno horude haray ko ɗum woni ko hoori ɗon en faami rawahu muslim saabu woɓɓe goo kadi yawmu arafa ma sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi lewru ma yawmu tashua e ashura hino hawra ko ɗum woni e ñalande juma ɓe inna ɓe hoorata ma ñalande ase ɓe inna ɓe hoorata laala haray ɓe hooray haray ɗon wona ñalande nden ɓe hoori ko konti lewru ndu woni ko ɓe hoori wano ƴettama makko aydan kadi qala o maki qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki la yasumanna ahadakum wota goɗɗo e mon hooru dey yawmal juma ñalande juma illa an yasuma si wona o hoora kadi yawman ñallal ko ɗum woni qablahu ko adi tingal bi mana ko be o hoora alkamisa e juma ma ɗum o hoora juma e ase kono juma on tun haray on ɗon hooratake a yawa man wo ma ɗum ñalande ɓaadaho iwtirde ɓaawa ɗum ɗon muttafaqun alayhi wano ƴettama makko aydan kadi anna rasulallah nde nelaɗo sallah sallama qala maki ida intasafa chaban si woni tun sabboɗo suuma e fekki hakkude ila ñande sappo e jeego nelaɗo maki ila ɗon hande kadi falata suumu wotan huuru hande kadi ko fi honnu en darano to sunna on ɗo wiyede farilla on hewtita en lannilo ude en lanniru onkude rawal hamsatu wastankarahu an hadis on ahmad imam ahmad وعن السماء بنت يسير رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمك لا تصوموا وتنهروا دي يوم السبت ñalande asewe tun subonden ɗon horon wotan waɗu ɗum waɗetake illa fi ma ifturid alaykum sowna konko tata lannama farlede hoore mo bimana ɗum ko lewru suumayin ɗum ma ko nelaɗo sunnini e hoore men kon horugol waɗi sunnatul muakkada nelaɗo allah on maki fa in lam yejid ahadukum so tawi woni goɗɗo e moɗon heɓali ko ñaama fi wata wono hoori hayso heɓali illa li jaa inabin sownaɗa ɗum inabu ɗum ɗon e hande ko calum ko heleteni gosore joni noon hay so tawi woni ko ɗum ɗon on tigui heeɓi aw uda shajaratin ma ɗum lekkun leggal mi mana cawul leggal haray so tawi woni o heɓali gotal e ɗan ndiyan ɗo ko saƴƴitira so tawi woni o heɓali afwan o heɓali hay gotal e maki lata sumu o tan horu yawma sabti ñalande ase illa fi mafturida alaykum sowona konko farla e hoore moɗon bimana lewru suumaye ma on sunna ko nelaɗo sunnini e hoore mo asewe kadi ko komi juma nde hertinantaki horugol ɓe maki noon fa illa mi jiɗi aɗa kom si goɗɗo e moɗon heɓali ko ittira kooƴe fi to tawno hoori nde ñande illa li ha inabin sowona ɗaɗɗum inabu lekkum inabu calum inabu aw uda shajaratin ma ɗum calul leggal ko no ngal wayi wo no ngal wayi falyamdahaha haray yo on tigui ƴakku ɗum ɗon ha ɗata moɗa ndiyan ɗam fi to tawno hooraki kulol tun wota hoore ase watte yiɗi rawal hamsata juma tun suɓetaki hoore ase tun suɓetaki hoore alkamisa no wetude juma tun kadi suɓetaki fi daragol juula koye on tigui fundu fof ko gonga ñalaɗɗe hino ɓurɗi kono sellataka wiya ko ñalande kaari tun hooretende ɗa hoorataki rawal hamsatu wari jaalu worɓe hadis on siga tun ko hoolaɓe illa anna sona tun
no kanko hadis o mudu talabun ko lurritiɗo seeɗa manam mari allahum nder toon wa gadan karahu gomɗi anñi hadis o maliki wa qala abu dawud wi huwa o hadis mansukhun ko montaɗo wallahu a'la wa alam. wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara ko ɓuri ɗuɗude ma kana ko ɓe laati e suumu ɓe horayno min al ayyami immorde ñalaɗe e hedditiɗe ɗen fof e lebbi hedditiɗe ɗin fof o ko nelaɗo ɓurayno horde yawmi sabiti ko ñalande asay o yawmal ahade ñalande ko wiyete kon alat kono ɗum ɗo haray sellade ɗum ɗo koyo liɓu ɗo koyo janggo ha moƴƴo rewto ɗon ha faamo kono haray ɗum ɗo gollitirtake. wa kana laati kay gollimo ma kayno kanko nelaɗo ko nena Aisha no woni fillanade en ɗo ummu salama kan afwa wonde innahuma no kamɓe ɗiɗo innahuma no ɗe ñalaɗe ɗo ɗiɗi ɓe maki wota on ɗuɗɗin horugol immorde anna rasulullah nde nelaɗo maki akthara ma kana yasumu akthar ko ɓuri ɗuɗe ma kana konko ɓe laati e sumɓe o rayno min al ayami immorde ñalaɗi o yawmi subiti ko ñalande asa o yawmi ɗahade ñalande ala. wa kana wo nelaɗo laati ke gulɓe ma kayno innoma no ɗe ñalaɗe ɗo ɗiɗi so yimiɗo hoore e majje yawman ko yawma iidi ko ñalaɗe iidi lil mushrikina onande sirkoɓe mana ko ñalɗi feeto hiɗen andi noon enen ɓe tawata Allah newinani seeɗa woni go e leyɗele keferaɓen hiɗen andi ɗen ɗo ñalaɗe ko waɗugol musique e yarugol beere e yimugol e amugo e ko nanta tawi mum wono nelaɗo laatike hiɓe ɓurayno ɗuɗɗingol horugol ɗe woɓe maki wo ko waɗi si ɓe waɗa ɗum ɗe ñalaɗe ɗiɗi ko ñalaɗe iidi sirkoɓen wa ana min kadi noon uridu miɗo faala an ukhalifahum nde mi lundotoɓe nde hino ɓe yara beere ɓe ama ɓe piccitoɓe ta tuggetirata min kadi miɗo weela miɗo hoori miɗo jooɗi miɗo yankinani Allah. akhrajahu an-Nasa'i wa sahahu ibn Khuzaimah wa hada an ɗo lafsugo konngol makko. wa an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya nde nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam naha o haadi an sawmi yami arafa horugol ñalande arafa mbi arafa wonande wonɗo arafa on hajji yankejo yo Allah o naɓo en fof hajju musidɓe julɓe kala tawɗo hino horminani hajju ma umra tawi ko darotoɗo arafa nde ñande haray oɗo dara horugol arafa on fawakimo horugol arafa makko hino aña amma noon tawɗo hino ga kanko o yahaali hajju e nder nden hitande ɗon haray on ɗon sunninanama horugol ko wiyete kon arafa rawahul khamsa o wayri Tirmidhi o sahu selin hadis on Ibn Khuzaimah wal Hakim wastankara o añi hadis on al Aqili. wa an Abdullah yettama Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma yalla wele ɓe qala o maki qala rasulullah nelaɗo Allah maki la sama e korka ala doman samil ahad on horuɗo furayi hoori ñande o ñande jokkidiri lewru harawna suuma e nelaɗo maki oɗo mara korka ko fiiɗi legoya o mara baraji korka on ko horude kon ko satta so heɓa e muɗum ko lette yo Allah dande muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo wali muslim no kal muslim an abi qatada